Akuapem is more than a place. It's an experience that pulls you away from the noise of everyday life into pure nature. You move through a narrow path, streams, rocks, and deep green forests before beginning a challenging climb up the mountains, where every step feels like effort and progress, just like life itself. Along the journey, the heat and intensity of the hike became so real that some people had to take off their shirts. Further along, we reached a refreshing waterfall where we swam and stood under the falling water, feeling both tired and renewed. After the journey, we shared simple food and drinks, enjoying the peace and laughter of the moment. At the top of the mountain, with a wide view of Accra in the distance, it became clear that hike is not just about reaching a destination, but about the journey, the struggle, the beauty of nature, and the growth that comes with every step forward. This is Akuapem. Welcome to Akuapem. Yo, in which year? Me also. Biaboko. Yami Adam. Big Mauso. Cool was. You might say. Boko. Okay, inti on here going. Eriko hiking. Yeah, hike fi Obosman ko Chinku Force. If you are near VP or Adam Water Force. Okay. Inti we for organize. Adam Water Force no organize na say. Adam Water Force na organize. Normally mutai na aje obi abuki na say bibisa. Normally ankasa yetaye na normally so no wo internet ni sunti no amanfo ichimi book bia nipa 10 20 isi akwa ni binum ba o ma elite kakra nti wo mu fi Accra na eba nti wo bedo see say ye bedo so asinsi. Okay. Alright, nti normally weekend span as holiday span as any day bi obi atim book. Oh, normally na weekend be any day bia wo pese wo call dia wo book ya ye do be ko. Okay, nti sisi ya kwa infa kwa na be fast na kwa. Kwa na ko Chinku Water Force wo. Yeah, Water Force back wo Chinku. Dodua. Is it Dodua? Dodua. Na wan kan chem say ko. Is it fa go Dodua? Kwan we ko Dodua street ba force no ni Dodua street kwan so before ansa na wa ko Dodua. Yeah. Okay, nti ye be san say e be fa na say fa different route. Ye be PSC Adon Water Force. Na ya be pie wo ye chi wase. And the bomb na man case opese obuku mana say visa. Okay, nti se opese obuku ya number ni 0533 233 072. Alright. And I say 0247 718356. Okay. Bozo. Cool. Boss. Make ready. Make ready, pa. You know the hold water. Why unumuzu? Don't worry. We know the route. The Bianso Shabag. We do we one side. We there hot. Come the phone eba. Hey. Alright, mpanyifo o say mpanyisem ni abakwasem bi wa anti on chere kakra. Okay. Paul we so ye mpan ne Paul baako. Say yidi afahye ne yidi aboakese a. Aboakese ne yeden. Nantwi. Okay. Bosman say yidi nantwi. Festival time yidi nantwi. Nti ye de aboa ne nanti fi dodu aba. Yedu ha hana ojina na wagina home kakra ansa na ye na tua so akofie. What the nanti fi dodu na mo de tinakam. Ye de nanti. Hey, ada kamane ne amamre no. Amane ne amamre. What the ne fokape amamre na say. Okay, into by say 30-50 still omo de be nanti. Omo de ne be nanti. Who is sure? Ona na no omo de ne be nanti. Obia nanti. Obia nanti. We a wo kan man hu bia de e wo say wo nanti. Who your friend saying? O friend Adamfa Paul. Adamfa. Okay, nti mo sorry muni ana say eyi na ye pon ko am obosoma simpedifo pon na say dos. Pon no dos. Ba dia ye wo we mu na me bobo so kakra a che wo. Alright.
Yo mpenifo na uhu aduaba yi a eyi ye prekese a ye de ye nkwan no aha na enya wo anase se adua wo isu na enya wo medam ase. Yo mpenifo afedi bia ya du yi wotu ani pe na nkran krona na hunu nti krona mu wo no ye nkran se wate ase na tour guide no se mprempi na okododo wa kronu mankasa nene na etwen amanfo bi anase etwen nkrofo fufro nti delay kakra nti ne nchen ho no ma ye waterfalls bi ho no ma mo friend chenku waterfalls ye call ho ye free ho no no na ye call adom waterfalls e wo bosoma ase se wate ase chenku no wo bosoma ase na adom waterfalls no so wo bosoma ase nti ye fi ha no na ye call adom waterfalls no nti mi ja mo na mo hwe video no nkan no medam ase. Ahene. Yes sir. Sisi anuma usa bi pay force bi aha ya he. Aha chenku no. Okay. Upper 4 nini. Chenku na ede ade. Chenku no yan bosom kese ewo obosom ase Akuapem no. Ana wo frɛ ni chenku no. Aha nyina ya ne nsase. Okay. Aha no Greater Accra. Force we no wo mo locating as Greater Accra be chenku water force obosom ase fo ejapade. Nti bosom ase fo na ehwe so. Okay. Yo. Za so ya oba ya amane ni amamre bi wa ha. Oh, I had a 1 year man in your mamma, and lower 4 no, and at times 1 year a man in your mamma need to. Okay, you see, I don't water force no obos mas na no na e sane da. The same issue na eba na ebe for me sa for. Okay. Anya da see. Nti I kwa biom. Nti ayi be san ne hu nsu ne fe ni. You na afro talk. Ya na san for talk. Nti kwafo ye be twon wana say ye be kwa gam. See share one dia. Okay, say tour guide for the one. Yeah, tour guide for the one beba. What the traffic nti no. Won a che okwan so kakra. All right, sure.
Akujami. Akujami. Afei mpanifo ya fichenku waterfalls wa yɛkɔ adom waterfalls so sɛ wate ase tall guys yi adom waterfalls no yɛ adwuma wɔ nti afei ansa na yɛkɔ adom waterfalls wɔ bosom ase Akuapem. Adia Simio. Oops, sorry. I don't worry. I'm ready. Penny, my brother of Yagori. Ba me de my sa o ko to aso be 1-2 times ah. We okay. O be okay. Okay. Enti funny. Yakwa yakọ chenku na ba say ya bedu adom waterfalls ha ye lower part no. Okay. Enti no den se fa na adom waterfalls. Oh wo be discover ha no. Wo be discover ha na ahemfo ne ade ni na ba na wo be share no so. We de adom ase àwọn ade e wa ha Onyankopon ya kire ana mu ni se wa ha no bi ani nje ya adom se on be discover bi se and we decide say we be friend adom waterfalls. Yeah, since you have like you be ma da bia na say specific days be am de bia da bia o pese o ba ha betimi aba this time cry o light wa ha ntino betimi opeti anwure ye camping ni ade ntini tambia obetimi aba abaji wani we pese oba ha keka be ya hen pese oba force no be hwe nsu no be guare obaje be ya 20 cities mpanyefo 20 cities na mo fry 10 cities so di kan abo na mande da abona mande da mpanyefo ya da ma so asem ya be ka kire obosom azefo no the mic na kasa kire obosom azefo betimi abo busa so ni bi dia na so bia na wa mo shara we dey aseda ma yen mpanyefo okruma na na abosom asehene ene me papa meja na na chenku sofo pare o to so abien a ogboye chidom abiribiara o hawo ne amane ene abebrese ekosu nyina ono na ogboye chidom titiriu ma yekusuara yenya ahode a yitum edisi adwuma ene yen papa ba ko nso alaji ono so ogusu osisi guest house e dia support dwuma dia yedi wa ha no ama si dia house bebie o ba kra na on pese o be kwa o pese odi afekura wa ha obenya baabi aiden ada e wa ha stay ha e da wonyina ase e na yeta da yan TDC mpanfo nso ase je won bua yan
challenges bi eba bia nso no yen TDC mpanyefo yebo amane a wotum so yen ano ema bibia nso etum todin na ne da yen ECG company of Ghana nso ase se on agboa yen etum anya nkanea ewa ha yeda wonyina ase. Trago o meu por baixo aí. O meu por baixo.